Кумановската публика ја познава комедијата и знае да ги награди актерите. Затоа со задоволство учествуваме на овој фестивал. Се коментарите на актерите од Приштинско народно позориште, кои синоќа во рамки на фестивалот Денови на комедија ја изведоа представата Сумљиво лице. Станува збор за дело работено по текстот на Бранислав Нушиќ, а во режија на Милан Нешковиќ. Играа Милан Васиќ, Игор Дамјановиќ, Александра Цукиќ, Тамара Томановиќ, Аника Груиќ, Бранко Бабовиќ, Никола Ѓорѓевиќ, Александар Михаиловиќ, Зоран Мијатовиќ, Ивица Јефтиќ, Бранко Јаниќевиќ и Урош Антонијевиќ. Vidjeli ste i sami, atmosfera zaista fenomenalna, prepuna sala, a mislim igrati komediju pred prepunom salom je zaista veliko zadovoljstvo. Kumanovo ima sjajnu publiku, mi smo se nekako domaćili ovdje na ovaj festival i svaka čast organizatorima zaista i divnoj publici. Lijepi osjećaj kad završite predstavu, uđete u garderobu pa malo prokomentarišemo, publika je tu u stvari najbitnija. Ja mislim da su oni zadovoljni kad su izašli. I to je u stvari naš cilj, to je misija komedije. Milan Nešković, naravno, kao reditelj, izuzetno lucidan, zanimljiv, mlad i najnagrađivaniji reditelj u Srbiji, s obzirom na to da je mlad čovjek, ali je dosta radio. I njegova sama ovakva postavka neobična da je to sad sve ogrezlo u kriminalu, jadu, nesreći, švercu, i cigareta, i kokaina, i nafte, i svega, i da tome počime da sistem nesretni. Do duše pogodili smo malo realnost. Nušić uvijek živ, uvijek aktuelan, uvijek savremen. Postoje takvi pisci, naravno, u našoj literaturi i miline ga igrati. Ovde je publika sjajna za komediju i mislim, generalno je sjajna, ali komediju baš dobro poznaje, jer dugo godina traje ovaj festival i svako ko je normalan ima u sebi neku vrstu treme, da kažem, želju da se dokaže da bude što bolji. Verujte mi da smo i iza scene dok predstava traje, baš smo Igor i ja komentarisali koliko je zahvalna ova publika, kako je dobro igrati za nju i zna gde da se nasmeje, kako da reaguje. Nisam znao da će ovako da reaguje, ali stvarno je savršeno večeras bilo, baš je možda i najbolja reakcija bila do sada. Sveža nam je predstava nova, malo je drugačija, vidjeli ste, ima negde malo i nije non stop komedija, ali cela ekipa moja generalno obožava da gostuje po Makedoniji, u Kumanovu posebno, a za mene znaju svi da ja Makedoniju jako volim, obožavam i kao pesme, stare i sve generalno. Volim Makedoniju i volim da smo ovdje. Фестивалот Денови на комедија продолжува и наредните денови. Организаторите информираа дека над 4000 посетители проследиле барем една од првите 6 комедии. Остануваат представите на театрите од Битола, Тетово, Велес и Куманово. За дел од комедиите се уште може да се најдат карти. Првата реприза на Кумановскиот театар е закажана веднаш по премиерата на 15 во сабота.